Kublaish pun perlok perkujupet Christian yang channel mau benar te perlok mencang wan HP ya kerja lakai football ke bansawan hapo molongwir hak bakan kerja lakai kan long hapo molongwir side snat playground te kene kerja lakai latih berukum ke football invitation knockout tournament arjar apulai arjar arpusau balapnya dak molongwir sport club te ya kene kerja lakai ke bansawan kan deh hak arplay trik menai bakat arjar arpulai hak porsi beje steng no paisngi te kerja kun hak resi ke long ke itnat bahadu kata-kata hak bakan nyawa sana po west Chanti Hill District Meghalaya kana kun bersya ya ka Impal City napo ka Jela Manipur te kana je lakai kolong ke itnar bahadu kata namar baka west kan ka nyawa sa ka de klub dan ka tim ka baklan bor ba hapo west Chanti Hill te kumju ru ka de napo Meghalaya ka ban klan bai player ban wan ya kun bersya ya ka Impal City ka badai ka klub napo Jela Manipur te ka Impal City ka tim ka baklan bor ba te ka nget pin sawan ban pet ban sakit lagi jong kikmat ya ka Impal namar baka de ka tim nambar Jela tengej bak Impal kadai tim ke baklan bor Henry Wat la kata ru ke nyawa sang kadai ru ke tim ke baklan ngamla trai ban ong ba manu ban job namar nyawa sa ru kadai ke tim ke baklan bor ba du kata-kata di parlok bro subhasa wan ban bisa ban pej dalak jogi kmat ya kene gejila kaya ha kata ge singi arplay tadi ke singi sajan ha ke ba kene gejila kaya kelong ke itnat ba sisa du kata-kata te wan ban pej basaki dalak jogi kmat pata siuru ya ke bairung tang cispa tingka kumban kersan lem ya ka sport club ha ka ba kala organize kat ya kene ka tormen ka ba hedu hapo ka district te kumjuru kamtam ki paj ba ki wasatan haban tidya ki tiket laki dru ha ka si kalong ka jik stanat sisa du kata-kata ha ka ba ka don ka jing pelaka ya ka laki dru ha ka ba ka baningkong pinyo da ka bolero ka ba tip top ha du kata-kata Henry la da pimsim ya kene ka bolero ru pinyo da bisa lailak tingka te ada pimsim ya kene ka kabeluru pinjo ada pisa lailak tingka de kabar tan pojar kapisa kabalai ar pojar kapisa bat kabasau chi pojar kapisa tika dot ket kelong tang lai spa tingka ka wela da pitit ar teli kemut pinjo san spa tingka lai teli ki tiket de persang ban wan ban tit ya kene ka lok kidro la pidon kapisa lai spa tingka pio e na haba pin tit lai spa tingka pinjo ya ka baleru banak tip top ane da kapisa lailak lane kini ki san pojar ar pojar chi pojar tinga kapat ya baru ki paj ba jong tan top Chanti Hill District di Bro Kawe Subawan ban pek bat kersan ya kena gaji lakai football kumjuru lar kikwa ban tit ya kena tiket laki dru subah satit kenang ba pinjo ya ka baloru ka boleru ha ka ba ka kani ka boleru kolong barang tip top bala kade ka rim ru kenang tip top ha rela pimhun ban chim ya kena kaliru pinjo no da kapita lailak singka ya ke tiket en ditang hak kategori wat ke selai wan tit betang kategori mari kena penjaj tang kategori hak cisngi te wat ke selai kimple tu te sawan ban tit ban bersang ban kalian mesti bela deru ban tit ya kena tiket ba pinyo ya kena ka boleru tika por penelakan kan long hadin kajing abalakut kajing lakai football kemudian pen kalian mesti hak por baladat kajing lakai football desa apa du takut kena pinyo ban skap ya kena ka result jong kena ka lucky draw kena ba pinyo ya ka boleru hak dor live pa tingka ditang kena ka blaish win pi parlok baro subha sawan kena hak tes mi sajan hapo mau kurwat mau longwir madan side snat Tesawan ban saki ya kajila kai football kumjuru ban tit ya ketika laki dulu ba pinyo dagan bolero kublai shibun